Lobe mo e premier fiber kilot kata toki kamat tamai mau hanga ki hoa kon kata tukloli ama famalo we ko mo mau sia mai programa manga kon e premier o minister pa pepe ko fa ngo ta begina pe mato o kol ko ngai mau ni klas ko alo ko mo fa mo amen eu to ngai time ko ni ki e premier ke ne tataki atu e tau programa malo tape mo ik mafi tau mo ne tau ho tau fonuan tapa mo ne afio ta matui go po won tai ne kunin na spau mo far ha mo of pa tau fo ke tama plis kala ni to do ka ala mo ho ke fonua pe ka ta kilo tu pe ke ta ta fonua fe fonua ba pe ki he agna tole ngai ho nga au e una u tongan pa pe fo ki solo mo vulang pia ko tau ka kai ko to ka ngata pe tongani ka pe he fo ki na tolu na u I to puleanga na ka me me ku ai tai tai le he ho dan ra ulak pe tau faf time pe ke malo ene ke tokoni atonga pe utau fi ai okay la ko fi pe tam tui pe ke tai ne kuini pe ke fonua fra lu fu pe ta faf tai ke pak mau hen pe mo tokon premier mau dol fa fonga e tu tamis kauni ke fa fe lo ngwa ki e fin pe ku fi pe tai tai ki mo dol e fini pe ko tu yo ku na panga mari pe ngai me ko to pa malo fa fatongia ngai ta fa ke pa ko tu mo fe mo sai pe ko ia fa vita pe hon go fa am pe ko sa tu mo ngo fo fonga fi ko hanga tu ko ngai ki me ka ko ta fi fa vita ke te ha ko lo ka ko moi te o fa vita e ko tu ta fe lo nga ki fe fin pa ko fatongia i pe ia tu nga matuan ko fa ha ko tu ki ka fonua ai fa hak fatongia o tau pule nga ka to ta mau ulua ki be fa malo nga fatongia ke nga hi tapa ke fonua ki mo tolu be ki siasi ki mo tolu nga we pe fo o tau ka nga memori malo abito tokon pa anga mo nga hi me be ko tu yo ku o ko ke hare fe u nga ia ki fa malo at nga tokon go ia ko lava fo ne mahina i ua ai tau fonga mai purang ko ini pe aku toki fatonga hepe alu taimi ka tau faftai be ke iko hi ka ngai tokon ko to ka hanga o yo ku lava ko malo ka kai tokon ya iko lava ka ko re pe mo puka fenga mai ka hanga tono no ma fa ma ko fo mai mo ka ko tu ko re pe mo tokoni ke tau fono fa be ko hi ka ngai fatongia ko hi pe ko ka kai ho tau fono ko me au laki pe ko fi fa ka hokatu be ai fa malo la ke he tama priska ni tu poto o kala pe ke tahine prinsesi snai takala tu ko hi ko lava ko ni o etau conference ke lang fal laka a conference fa fonu ke lang fal laka pe ku ata fa malo ko hi ko ho eki pa pe he mo tol ko to pe na mo lava mai ki fa ta ha ko ni ka ngata pe tongan mo muri tokola penai mahino ai tokanga e fonua ki he ngau ku fai tak mo pe ho igi pe ko me fa fi ai tokola hi kamata be ai fa ko ni talbe me kamata pongpong o toki tu ko me atu o ke valu ko ai ko ke tu ko ngai fa ta ko yo atu ke fai pe tala no ka ko tu fa fi la hi ai kau mai ka kai ko hi ko fonua ko ke ha re fe u ngai ai fa malo ki mo tol ko to be na mo kau mai ko kau na tona na kau I he kau penolo na tona na fai ko ta no ngai ka vinga be na tona na tataki pe na ki na tol ko mo tol ko tona ma I ai fa malo la ko me ala he pe na fai fa tonga I he me ko ni oku ai fu vi la he pe mo me e malava e kai fonua o fai ka pa de tau mai fa ta ko me ko ha mai ne ngo pe ko ngai po le mo ngai me he mo ui mo ngai me be ka ko fu vi ko ya mo loto aki ko ngau ko me fa fi ai o lava he tonga ia fai me o lava o laka ke I me o tau lava ya o ka pa de tau fa au ta pa ko tu ko me ala hi mo fa fi ne ngo pe fa ngata pe tonga lava pe ba tau ma pe e lau mari fo ko ai ko ka venga I be tau ta no na fa ko ke lang fa la ka ko mai o kamata ai he tau fa pa ngon ka hoko ke fa malu pe o tu mo tonga ai
hoko pe ia ko whakamalmal ke tau langa whakalaka. Pea kai ngā tau hoko haka tau ngai ko tau pe, tau whaam, ane whakawenga ke pe, tau ngai whata, ko hui ko tau a tofi ko tau mau, ke toi ang ka tonga toi koloa ia, sino tau mai me lau maari. Pea tok tawhel me rewa wenga he whakawenga lalahi e fitu, ta whaki ngai whaka ekonomika ke matauhi ngai whaka ekonomika, mo laka whakalaka, hau ta whaki he ako, ke whingai ako, ke toilele iange, pe hau ngai ta whakon whilawe moi mo ui, ke lava mau, ai mo ilere ke he kakai, pe hau ki he tongai kina ngahi ātakai, koe ngahi ngau e langalalahi, pe kai ngatai, koe mahau inga, koe malu, ai whanua koe ni, pea, koe whanua tau ataina, pe tau ka ngai o tau tuku whahalo, koe ngahi ka venga lalahi e fitu kei tū mau pe ia, kei tū mau pe, ai o tua matonga ai ku tofia, kei tū mau pe, pe moe whaam, ke toi whakalaka mo koloa ia nge kai whanua, pe tū mau pe, mangai ka venga e fitu koe ni, pe toki ai rewa, ai ngahi pouturiki ai, unau toko ne hao e ngahi mea whakasektoa ekonomika, ngahi sektoa kato unau kauai mo ngahi potunga e purenga. Hao ke sosiare koe mo ui, koe ngahi sektoa ki ai, hao e pe mo mea potunga e purenga mo ngahi kupi kau aki. Ta tau kotoa pe ngahi, koe ngahi pouturiki e ngahi kupi fitu koe ni unau hao. Unau whilawe e kia, pe koe lawe katoa e whanua katoa, iheni mo muri. Pe tau karewa mo e poupou mai ngahi hoa ngawe, ke whae ngā au e whelonga ki. Ai a koe ki whakatātā ai a koe, o e mea koe, o ku whae a koe whatu i he kahau. Waka tue tai mini ku lava ai ngāhi, ai whataha kua whae, pang mau, tonga rekoti, ki lava o mai ia ke kabineti, i hiu ke kahau, e ngāhi mea katoa pe, e ngāhi palparema, ngāhi mea lala, i ngāhi kupu kotoa me mei taha tolu e ngāhi kawenga. Ke nau o mai ki he pureanga, pea koe ngahi mea upehen, koe hae te whito i palparema, hao whaka ulaki langa whalakalafa ekonomika, tautai, koe mea ke takmamata, ngahi kupu whikau ako ia, pea pehe whoke ngoue, ai hao katoa ngahi kulupu koe, ngahi kawenga lahi taha tolu, o mai koe hae palparema, koe hae no uhinga palparema koe ia, koe hae mea ke whai, koe hae tene whai ngā aue koe ia, ka pau koe hae mea whai, pea paanga, i rio e lao, maha polisi, pea kai ngatai, whai ape. Koe mea ko te nau o mai koe, te nau o mai koe ki he kabineti. Pea te mau tu whakatoa ia ke ngahi potunga oe katoa. Pakai ngā tai e whakataha ai potunga oe, ngahi sektoa tangtaha talang koe a ngai ni koe, koe ngai mena mai mahu inga, pea mehi a conference koe ni, koe mene whai. Pea ihene pehe aia e lava rewa, ma koe ngahi kawenga lalahi ia, whatata ki heni, koe whinga ka toi hunuaki whakalaka ngāwe whakaekonomika whasosiare mea lahi tal mai ke sisi e paanga ko ku mau ngai mea lahi pa o skamata mau whakaukau matore te teo ke pasit kahako ta whakpaanga te mau sio matolu ai koe haha me pa te mau ngai mo pange pure i lava mai koe lahi paanga ko ni tua i ngai pange na mau lava ngā ka poni te o ri maha mea mau lava tokon ki tu ai koe ngahi mea lahi o ku whakaluku fua pe ale whai ngahi mea e lava ia ke sektoa me ngahi me lava pong he potunga o whai pe kamata pihe tai min pehene rewa te tau koe me e koe hoko atu koe ngā oe ki ai ka koe whai o ngā oe ia ngai koe ni o si whai toha ngai kina e tai min potunga mo ui pe tahe mena e hake ia e he tonga kina potunga mo ui koe ke ngā oe koe ni kliniki koe kau private practice koe ni kau minister e kau toke ta os hau usi ngā oe ke potunga mo ui koe toka ngai kakai koe kakai whanua ku nau lea mai. Koe mea na nau mai, sai pe e ka oku hange, oku ha, lahange toka ngā ia ki o whai nau ngā tau taha, i he ngā ko whai koe whare mahaki. Pa ngā kamata ngā, toka ngā kia potus whai whelongo anki ai, mo putungai mo nau kamata me mea. Ko hono hoko, ai toka ngā kina nai ho haa, whilawe i koe nihi ho nau, ia nau tolu nai, whanau pe koe hoa, mate, mā lolo ia whare mahaki. Kau whailonga whiheu i koe hae mea na e hoko. O singa ama me potunga awe ki ai. Hau me kau toke tā, pau ke whotu, ai konga e lao, ke hasino, ke nau whai hano wakai. Ai ko hike wakai o mahino. Aku mo ui pe koe post-mortem pe mga mea pe, koe mea na e hoko. Ai aku whakahoko atu pe ko kamata ngau e pa kau tui koe whia lahi ia. I he na e ongo pe tau mai pe whikau ia. Koe mea ko pau ke whai, koe mea whai mo whai nao. Ai koe mea ko mau kawa inga aki. Ngā ue he taimin, act now. Whai ngā ue he taimin. Tako tui koe mea ia, te tau hoka tohe mahina tolu ka hako i he mea koe ia.
Kage ka ko watu pe ko hi ko lava conference fa ma bo mai ngai fa ka ko re me ngai me ko fato agai ai po kala mangawe po la mangawe ko ka mat pe taimin de ke pe ke tari pe ta ho ngofulu ta de no mai ma fola ko ta fonot mai taimin o fonong andoi ta ngofulu ka ho ko ta ha me ma sfai felongak pa mo ka minister ye hon ko pa re va ke ia ye me ko ta ha mal bre na ho ke ko ke hasin noi hanga potungawe ke ngai fa ta mo ngai sektor ene va kai pe ko ha ko me agulava ko ha nola e ko emeni ko ne taimin pau ke ha pa set ka ha ko Patungai ko doa pe ko pese pau ga na unit pe toko tol ko na fatongi ai ko hai palani ngawe pa ko na mui ko hai me ko ke fai ko ha honola pa ko ola le dei kia hai hono pa nga pala le fa fu de vai ilo i fa fela patungawe sektor mo fa fonua ai ko me ai ko pamata ke mau tano ke ai ko hi ke lava fa ko pa nga dai mo fa ha ai be mo tano kabineti ko pa ko hi o ke lahi be ai ngai toka ngai kina mai he kai fonua e whakako ngā koe purenga. Ai pe tu tūni a kabineti, kai ke toi owa haka pau tala he lau ahi fitu. Ai ka pau ku mahena tolu ngatai, pa ka pau ko maha mea whai mo whoki. Ma o si whai whiloko toi he taimini, o ik kabineti, ka mata ia ma komata pe monite. Wai corporate service ko unity ni do ngai koe potunga aue, pa koe whai toko tolu ai, te mo atu fika telefoni, ka hamu palparema, tāmai ki ai. Ko tama ko ki ai ko matua ka minister de matuang ki ai ko ke fa mahino be fa tokanga ko tu ma tonga toni ake mo ka tak nga we mo ngai ko ke mahino be ku lere pe mo va ve pe ai nga hinga we ko ya ka ke ko nga me ai na e ha mai i fa ta ha go ni fa fonua conference fa fonua ko ni ki he lang fala laka me ta un me ta ka ha ko lere to ai te tau nga fulu ka hako. Wai fuki mo tokanga mai ki tau rea whakatonga. Hange aku mahu inga mai rea whakatonga e mei muri hange ue ke mahu inga he whonuani. Ko tahe ngai mena na o mai ke whakatokanga ma ke. Pako si awe ke mista ako. Ke ne wakai ange ke ne si lapa ako ko ku ai he ngahi ako. Pe ku hai o ku mahu inga ia he mea pe uk whewhe. Kako ngahi mea ku asma ia e ko nau tona nau wakai mai pepe na nau kau mai mei muri. Na o mai taka venga ko ia. E whake tokanga. Ke sai ke toka ngai a rea whakatonga, he kuhange o ku alu taimi mo alu a tonga ia ke rea whakabalangi, ka kai ke tokanga ke rea whakatonga. Ai a koe ngahi mea, e pako whakamalola, e ngai whakaukau ko ia, e ai mapi wholau koe, pe te tau wahi wahi, ko hi pe tau ngai whataha ko hi ke wholaua, e tau e hongo fulu koe ni ka hoko mai. Ko ki mea whuku hokona e whai whakataha whoke ni, he wikendi ia, e ose whataha koe ni, whakafonua ke lang whalalaga, kana whahe whatahe weekend, ai kau minister koe, e ngai whanua ekonomik mo e paanga, minister paanga, i ngai whanua Pasifiki. Pana nau hena o tōria, ni whahe whataha ka mata i he tūsite mo i Purelulu, kana i lawla re whatongia koe ia, e kai whamaloga ki mo tōlu ko tō pena mo kau mai ki ai, kana e ngai ka winga lalahe tōlu. Ulo aki, watane tōlu ai wakai, ai office koe ni, mantui koe forumu, koe nau office koe, ko ngai fonua ko na ngai kauta ko na to ngai kina ko to ngai kina mai ai ngau whakataha ko e ngai automotive Pasifiki ko to ngani ai ko forum say direct to isuva e na to ngai kina ke anga mape e la fa economica ko e fa he Pasifiki ko ngai fatongi e la vai e kau whakataha ka feitu ka feitu ni ake me ta halere ai fonua takita e na ngau tana na o mai ai mape folawen ki ka hau ko mea la heuna whaka amu ke hoko e nau ngā au e ke langa whalawalafa ekonomika ngai whaunga mo paanga mo ngai whakaukau mhono fua whengai ak whakataha ai anau tolu mo kitau tolu. Tako taha ai e ka mata ngai ko osine ta tolu ai hau ai whakaukau ko ia na mautari i whakataha ko ni a Purelulu. Pe whako taha ka venga lahe taha ko hei ko no whengai ko ni ke mauha paanga ngai whanua e Pasifiki tau te whitu ke ngai whanua iki e paanga koe ni ko si tala ofa mea ngai whanua lahi ke tokoni ki he whakatamaki koe whakanatula. He whiririwa koe o ea. Ka tahe palaparema whuki palaparema o ngai koe ea koe hi. O koe pe paanga. Ka koe whaunga ngāwe koe ke lava koe ke o mai koe ke tau lava. O ki he tūnga maalunga ia. Pau whainga tahe ngai whanua i ki ia. Koe hi koe tahe mea ko haa kai ngai whanua lahi. Ko mai paanga ko ia pe a muri poti ange ku lava nga o re mo whawhalalaanga ngai sino ko ni.
Ko konga e una fe ma ko hai la mo ka nga u mo fonga nga u pa ke na tu vakai me una pe he ke to no no nga fono la. To ko pe he Pasifiki e forum e fata ko ni e hai fonga nga fata nga fonua. Ko le mai ko ni nga fata ki mo ai me ape fonua da ka fata be i ho ha ke me ko ia ka ko ni ko si ai fotu tu ko ni ko si FEMS ai ko climate finance access and mobilization strategy. Ngai fata Pasifiki ko mau le o e ko mau balbare mai fonga solova mo falala mai silini ke fa ke ngai ko. Pa ko fa si be me na tali ai ko fotu ni o ma ko tahane ngai me ai talite ke fotu hakauta ko ne te to fa tonga ma pa anga ke la fa la ko ngai fo no Pasifiki. Ko fu lahe ngai pa anga me ngai pole o ke hasino be Pasifiki ke to ka kado banga ko ngai World Bank ngai ka ta bangga mamani ko panggil falala Asia pa ko pege ngai sino ke fa va bulang no ko ke banga mai Pasifiki pa ko na pe tono ke foto hasino mo tarite ke lava foto e sino ko ya pe ngau de bai ko no mai ngai silini ki hen pane to ke o atu ai me ko ya ai ku tari ba mo ya ko Pacific Resilient Facility ai ku tari na tari fa ta ko ni ko talo ni ngai ta mai ni man no finga ke lava o foto do ko hasino tene malu ieni to hasino tene tataki governance ka mo fonga nga o mo feito e tu ai tu i tongan ai rewa ko tu tai mini ko mau la o mo anga ko no fonga nga o mo no fonga no masirini mo no tu faat mo project pa ga nga dai no ba e ola ku ma o hen ai ko me ko ko hen report ia ke fataha ka umsta banga mo ka i o fai i a ko si ha amo pone os ko ia alu de vai ki Solomon e whaia e whataha koe whano ni mawha e ngai whanoi Pasifiki e tari ai. Po tari koe tari te koe ni e kamata. Ko si mau mai hiva miliona ia ue ngai whanua na umai. Te whai mo kamata aki ai fotu ai ngā au ai office koe ni. Ai ko tongani fuku tene whai fotu tu koe ngai whataha pe mo e foramu. Ko hai tene mau e CEO mo tatake to e mea koe ia kaptari ai. Ai ko ko ta mo ia o ka ta ko ni ke finga ke lah paanga ke kamata aki mo hoko atu i ni mangea milion Amerika. Ka kon ko kamata ha o ngai to kon ko ha siapani ha mo Amerika. E na to kon mo Australia mo ngai fono ko kamata ke na o mai na paanga kai ke o fa hoko atu be ngai me la hia na hoko i he fata ma ke he ko ni ai komunista fa ekonomika mo fa pa ko to fu tai mi fo ke ni historia e fata ka ni sta fa feito fa economic me fa panga tok fu tai men ke a fa ta ma va pe go hi na ke lava fa ta go jo solo to de fito ke ka venga no tolu kana na pe to ku mai ga ki fa ta ke solo ka to fa ta anga ma ni i agos pe fa ta ke ne lava le e fa ta ko ni po tu ko me fa fi ia ku hoko i he fa ta ko ki fa hoko be na fa ma hen be fa be fa ta mo ka fa yo ngo no hen ka ke ka ko fataha ele ia ai kuna fikau akleri be me fata na tau fai ko i he na fai ko tongani ko i he kosi ai na tena paspe ai fata ko ia ko me ha no ko filave ia mo ta happy men na pambon he taon bena i ahon a weekend ta tari kapneti e ahon atokoni mai apuranga Australia. Na mau e nau paanga nau o mai e whiunga mo e paanga e hiva noa milion. Ka nau mai e valunima milion Australia. Pe nau toki o mai rewa pia mo e paanga rewa. Aia ko na o mai whakakatoa ia e valunima milion. Aia ko tauni tau kaha mo e tau kahoko mai. Aia rewa na e whamoni e nia i he pure lulu. E whai osko e whataha koe ni pia mo e ako ne ka taha ka mista ko paanga he feitu i tau feitu ai ko paanga ko ni feiunga ia mo paanga tonga e te wa fitu po ne valu milion ko ni tu ko ni e weekend be ha o paanga 1.2 milion ko ha o ko to ko ni tau paanga party support ai ko hinga nga hime langa fala ka pe mo e mai me fa sociale pe he ki infrastructure mo nga me mawing ai ko paanga ko na mai pe be fok na mai pe mo paanga ke estimate ka hako fe ngwana milion Australia a fe ngoma tono 1.2 milion ai pe to ko mai leva ngai ta ko ai paanga ni mano milion pe ta fa si ko to po ne ba kai ke
ko me mau inga pe fu na toka una falala mai ke pokalama mo fututu ko nge ta ngai langa fa ekonomika mo pe pe he ki fa sociale pe ko nga me una mai ke kamata te nga ai to ko time ton pe ko hi ke mau bakai ai tu nga ko me te wa tuen ke tau pacheti i he tau fo ai kamata tai minu to ngalere te ui tai minu ngai pot ngawe pa paang ko ta no ko ha ngai fututu me ngai ka venga mau inga ai pacheti ko ni ka ko mai ko ia maha ko nga hi me a be ko fi fa ko tu ka ko tu ki kon pare me mo mista ke mo nga hi me tana ke mai mala tana ke wala na ni ke pina to kama ke ngave civilization ai ko ko malo ngave na sa checken if I know it's like to ko ke ngave mo checken me alu tai ke fala hinga puna mo me ai ele la ko ni to atwen ke peak season afi alu aki Pakai ngatai ko ngahi tutu ni pe mo whakatokanga ki he tau Tonga Airport Limited na to tokanga ni kono tau he Malawapuna ki hao apito pe mo na hoka whakatamaki ki he tau Malawapuna iai pa mo update pe e whika pa mo ngā konu whai ki hala whakawakawa koni whanga uta lagoon ko kei whai pe ai ngāwe ki ai pa mo ka taha koni ngai kona tōna na whahoko ngāwe na kon fengai pe ke finalize nga hi fitala no aki pe ba mo kautaha e tafaki he no failanga ba mo tafaki he ko ha pa nga ko faka mole ki hono fa hoko ba faile i ka hawe lava mai kautala kita me Asian Development Bank hoko te tala no ke ngai project pe na tori tongani pe ka wai ba mo tala no ki he halfa ka ka o ba mo meta ku mahino mai ku fimo ke fai mo fai nga ko fa pa pe mo ATP ai ko project ku fulo ane itonga ni na ka te ke fa hoko nga we ka finga e por nga ne mo ke finga ke fai mo fai nga we to pe ta we pe ta pu ni project ai ko drainage system ki no ko alf fitu ko ma la lo ke to vai me nga fitu ko ya mo finge fa ka tafe ko ta fa kon ki atakai mo tonga pe na fa mo ngai la ki ngai me ko ngai ku ya ve kona ko ki ka pa ko ta vin foto he por nga ko ni meiteki ka compliance officer ke na wo holo fakasio ke nga ko ka nga business mo nga ko ka kai na mau e atakai mo pa no mau te ma ta off le va ma fa he lao mau e atakai ai nga ta pe na ta kai holo tonga ta pun ka te na wa ki ngai vai motu ko itahi ko ta ko na mo fanong pe no talato e fai trial partnership a partnership pe transport sector ai pulianga pa mo private sector ko ni tu ko ta mini ko ngo pase o ai pulianga o ate pulianga pa mo faka ul ki he va henga ha ke ai ko hiva mo hongo fulu ki o mai ange ai ka nga we mo ta mai ki ako pongpongi pa fa fo ke fe ki ta sio ngi to nga me ale me hala pula nga he ki we pongpongi mo fe ai o ate fa uli pa mo to tong pe fa uli pula nga ka hanga e ngo va henga ka uto pasi pa tana ke se ni ti ko tana me ka pasi se o ai ke fa ke maintenance ma pa e sai fa moto o tu fa le ke va henga ke he ke nga we ke moto ko ya ko taha ko o mai ke kabineti bana ave ke sio le lege ni subcommittee he public service me public sector ko fraud policy ai ko ngai tu tun fe ang mo ngang ka nga fa pulanga ang mo mai no pe ai hinga fraud ko anga ka ia fa nga fonga pe ma wa te me pe ata tu a me to family po ta hai tu te fe ka aki o te mai ke review fa le lege ko pa ke ai tu ni pa matete mo nga fa pulanga mo nga hi kupu fe ka aki ko me ko ya ke na la wa nga we mo CV nga hi me ko ya fa i he
ngā whapuleanga. Ai ku totonu kia internal oti tā ia I loto. I he pot ngai ko toa pepe a whakakau e ngai tūtūn koe ni he ngāwe koe e human resource division koe e upotu ngāwe. I nau hanga ngāwe lelei ake tūtūn koe. Pai lawa leke tau numi mai ai whai halaki ha tuunga o ku alupeke o si aupito me he ngāwe e puleanga. O ku lau miliona o ku mōre me he puleanga. Pik whakamōre e puleanga koe ke mau haala lelei. Koe koe urunganga kāka. Te whasa pe mea koe ni koe koe ngai project mawinga pe Asian Development Bank ai ku o mai ka tari kita me he panke ko ni he ka haufa tala no na ngai project ki ka wa ngai project ki fika pa mo renewable energy ka mo whakalele line uhila I he wahenga no alofa mandu ko pese de fitu ni ma ka kai ko he ni na no fo I tonta pun pa ko pese te ka kai ko tonta pun ni pese to ni ma no fo no alofa aya ko consumption ko electricity ulahi apido inu alofa pa na fenke fitong line loss ako pese te kimona pese te tata ko dina tata na more ia he agui ko line loss he mama ai line ni mo me ha pe ko vai ko alwi fen ko tu he hiva ko finga I pe alu kilalo ka tu o fa pa to ange mole ai via ko pe pe mo nga hi me finga pa mo to nga mo I ke malu ko ta to ni nga hi me a nga hi mahaki ko ni hange ko covid ko nga me pe ko mo na ta whaki hono whingai ki lele yange a lele a private sector. O mo whaiha toi sio ki public sector pe ulawa ki toi liliwange ne whaifatongia ki toi ngā lele a ke resources ko ne mao. Ko tiko e umea pe miau, ko te matari whehui ai pepa mo e Misa Policy, Misa Public Enterprise, o te awhihu. Alo. Ia, tai minu ko ai whiu. Alo. Ora mani premia ma ton premia mo Misa tau fifia ko tau vehangi ho mea koe ane nei tau ki ngai whataha mai ko si whataha koe ni la watu mo whamara te o mai ngai whamatara ni angu peo kei tau e pe ke mangu I kore te peki o manu whakai kiki ko whihu bea ko whilawe I bea mo e puna wapuna siwire koe o ngō whawhifia koe nuko puna sāpai wikeni na e bea e puna e ulak puna wai 12 I he sāpa ka koe nu toi toro I moia pa manu ke te toro ka te mai sa pata ka ngahi ko e tuni osa ko fehu e tu he weekend ko ha winga na hiki ai to tongi baba u como mo ko la ngani mi ko wa ko ni manga fa noa pe ko yo fiki ai I he one way me mi la ka ngi te ala te fisi dal baba puna pa malu baba saya lewa ai mai ko ospu ko ni mo fa da pot ne tege ga o mai me ko gi mau ka ku sai hono feu I mai ne tege ya ha mahalo bena ko tutun fa comerciale be ka ku ka dok fai sio gi alo ai ngā aue ia ki na e mao ia he pate ni kari ka ko tupe he ofisa ko te he toko minister ki patunga ngai mea ko ia ke no vai mai ko tunga ko na ai white dwarf o se o tita e paso na e asi mai o kulahi u ai u ngawe maintenance ne ke from apopo mai ki mo pena revoke le va he civil aviation ia e na license ke to puna vaka ko ni kai update ka to mai pena fai ngau e overtime kai ka engineer ko ya mai ke a ni ko si mau ke fa ho na pe pa ko re na e a worthiness o amana ki pe wika ha o ka mo ye ko taha mea na o hake I he whataha ko ni ko e Shamiti ko na to ko si na e to na lahi bihono o hake I he palparema ko ko e whiriuri waki ko e liriu wha politikare ki he langa whakalaka ko e whonua ai ko me fuko whi mau he kakai ke ai ha makatu unga pau ke o ai hu mai upure anga ke he ia o tau soka holo he ngahi langa whakalaka pa ko palparema ke lava ko ia ko haha whakotu unga ue ai pure anga ko ini
ke lava solova e palparema ko ia ke ua to hu mai ai whakataha ho ko o to area ibe palparema tatau ke ua hanga e liri u whapolitikare o mau i e tau ngai langa whakalaka ko whai hange pe ko tau o si lavi ko kia ko taha ko me ni u whakatokanga i he sabit ko na to o si na si ha lave ke outcome o e palani ko na toki o si ko ha me hoko ki ai ada to nu ke fok ke faya kamata pe si o ngai kamu mun tano ia patoki ha o ki he fa o ni tau palani hoko ko ha me hoko ki palani ko ya na si o pito halave ki he palani ko tau ngofulu na to ki o si o fa no talanga malo ko ia be ta mini e paremi malo pito e feu i mau inga na ha ke foki ko me ko na fa talanga ko na tau fai e au ko si ko ha me e hoko ka pau e to e feririo fa politikare ko mo me be fo ko me ko palani ko me pau ke feririo wakia ko me na lave an kamata ko tu ko me no tu mau tonga ko tu mo tonga ko tu mau ia ko hono wa ko feinga ai ko ke ko lo ia ka kai fonwa tu mau moia hono hoko funga ka venga la ko fitu tu nga fa ekonomika ke matauhi kai nga dai ko alfa social ya ko kelere mo ui kelere ko tonga i malu mo o kakai ngai ko tonga i fai to ko na tapu ngai me ko ya mo tauhi o fonuan ko fonua tu ma ngai me ko ya ko ngai po tu rigi po fa social fa ekonomika ko ngai sektor ke ko me ala riu pa ko mantu ko me ke taki mamat mantu ko ma ko pau ke riu me ko ya o liri ko ataka i whakakolo maman lahi mo mea pia mo mea whaka regional pa mo fonuan o ma ko and that's why ko palani ko mea ngā ue be o smahina fetu tau alu kai ko hau tau tonga ki ai mo mea ko tau alu ki ai ko fonga ko whakahoko ki pai ai ke holoi ai ko ataka i ko wheriwa wha ekonomi ko whasuri kawa mo mea whakaputikare ka koe whehui ko hai tene whiri ko whakipeka kakai ka hariri ko kakai bete nau whiri ai ko foke fe ia ka hali riu tu nga mat mau fai pa tol mau de ta ka ko me ko afni mai ka funu te mo pe ko ka me ko ni ke ho ka ko fe unga ke na ko na wa pi ai ko fe hu ia foke pe ke ka kai me ni mo pe ko hai mo falala ya le fai me ko ia foke ka kita do pa ne foke ko mo firi e ai olai pa ko tau amana ki ko ka kai ko firi ko e ka kai ke fai fatongia ko ni ko ka kai te ne ke yang o ko hoko to me ko ia ke ka hau ai ko me ko pe tu be me nga we he mo no tau mo we hala fononga ko ka kai ke o mai me mo to mo filia ko hi he te mo labo i lo me ke sa yang mo me ai ko poinia io ko pau ke fai e li we me ai hang lau tu ma me to lu ko e fa mal tu mo tau mo a mo me la la ko ngai pou tu riki mo ngai polisi mo me ko ala fito aki o kawai a mea whakaputikare. Aia, koe mea ai koe te whoke atu. Ia, ko hai mo whalala whonuani. Kene hanga ngāwe ai palan koe ni. Ka kumu usmahino pito, koe mea ko tuku lere he ni, usmahino mai ai loto e kakai he mea ke whai. Pea mahino pea mo po te tahawe whoke mea whakaputikare, whe mea o nau whakamamawhai. Paku i he wharearea pea whoke mo mea sevi. Nandu, ko mea sevi, ko kakai ko o mai ko o fili mo pure anga me ani ko na falala he ma ko hivi ko mo falala kakai o mai ki fare area na fa fili ko fili ko e fai ko yo na pe me ani ko kulupu te na no fa hok ko pure anga fa hok palani me ani ko kulupu ni te o mai le rei ta ki fonua pe te ikai ai ko me ko e hoko ka o mai pe me anga ke tu hai mau te tau le do mahal ko hono wa ai ola io na fa la uia henge ola nga ko tunga na ula ya ki ai ke tunga fa ekonomika ta ngo fugo si me peset ka do fa avisi ta po ni ma ka pana ke me na fa mai pe fa ai ko fu fa fu ki hanga ko pe alo ta po ni ma peto aki fo ka ko fe hui e lava e tonga me ni ko nga me ai ko ke lava e tonga ngawe uton ke ya o ke peset la ta io ko tau tai no tahiena si abeto investi atau tolu mo ka project ta to ko me ko na asi heni ko ola ko panga ko pe ko hivi nga ko na ma tau tai ai ya 1 million hata mo so ki ai na o atu le vai ko ngo we malo be mo ngo we ia
me ako na me whakatatau he tau me tau noa miliona be tau ia hivi ngā aue. So ko mena o mai, taha poine ni ma koe. Ko sektoa na mlau mau i sektoa ko ne langa, reconstructions. Ko hei koe ngahi langa koe me kai ngatai, koe lahi tahai beset ni mga fulutup, ai me koe service, u ngā konga tolu wakulak, koe sektoa tui ko sektoa primary sector, a koe tautai ngōue, pia moe ngōue pia moe, tautai ngōue pia moe, takma moe kai, tautai ngōue pia moe forestry, mea koe ia. Pa koe tō ua rewa koe sektoa koe ni koe ngahi ngā, koe construction ni mo ngahi mea koe ia, mo retail, koe tolu, a koe panke kawe mo ngai whapurea ngā ia. Koe owa psete ni manoa sektoa lahi koe. Aia koe mena e whai o hake ia. Ka atoa koe o lai, e pa na whai whtālanga. Ko whē mea hani la tonu ke tau lawa tau tō toi whakalahia ke owa he tāpoe ni ma koe. E koe whēwhi na o hake na whai e whahoa heni. Mea ni koe tuha taimini. Ko hivi ngā oika tongan whaka-ekonomika, ko lava tongan no tau he tongan. The question is, oku malava, vai apola tongan whehui, iyo lava. Ka ko pau ke whai invest ko ni, ngai wheitu whe, tau tai, tu ka soo se nian. Pakai ngā tai, taki mamata, ngō ue, me ngai mea koia, patu whakalahi. Ai nai fuke lau ke he ako, nai lave ki he ako. Tō ngā ko kuai ako he ahoni. Ko polo ako, moe mo ui, NCT ai pe, koe aiola koe tamaki ayanga o mo ui ka kai mo hina. Ose o mai mo ia ia. Koe foi statistika koe ia o holo mo ia. O ala pe mo ia tamino ta o fitu taha nai mo ia no val ko no hiva. Anta ko foi tanga tau tau tolu o vio fe be fi no ko. Ana sfolahi mai be ia kana mai falu fua. Ai koe me na o mai. Ai pa koe makatu ngai e tau si ko feha mea. Te tau ala fai ke tau toi unu ke me taha poine ni ma koe. Ka te pesete. Pa koe tare na ma fai iyo. E lava e whanua nia, taha whuke na hake pe fulai ta whawhalala ki muri. Me nia lava e tonga o whakasiesi, i o lava. Ka koe ngai wheitua na whai tokanga ke paku, wai ngai tala mai e langa e takmamata, ngai investa fo oku hao. Hau lau ku hui pure angai taimini, si e taha ai ka. Ko hi, fuma maf, ko hinga mika taha pe ua nau le monopolize. Ko mea ko competition mo whea hui si au pite whanuan. Ka kau pia mea haka mea te mo mea i. I mea koe ni koe retail, koe mea mawhai so maka toko ua pene pura i kātoe fu mea koe ni. Pa koe lawe hae competition mausua ki ai. Ko hi ko hau ne mai market, kei kong fua ki hatahe ke mai pesete valu noa pure ia. We have to look at mau policy ki ai. Peke ka koe ngahi mea ai. Tau pe ia, te tau lava tolu, ka pau e lava ngā ue, me koe full employment. O lava ngā ue, mo tau kakai tare ni te lahi eni, o si poti. Ko ue ngahi mea ku wakoi ke o ke tori mo ngahi mea pe. Kakapai to le rei moe ako, koe ako te teke moe ako. Mo ilo whaka teknolosia moe mea. Taka pita tō, taka pita tō. Ko tui koe mea, koe whekau nai hau, i lava pe. Toko nei ki moe, aloha tau iwi moe mea koe, lava. Pare mea. Ik pare mea neke mea mai whoke konwhenisi koe ne hoko koe wiko osi, ai mahu inga koe koe leo ne kakai. Pa neke toi mea mai pe, ai whakafofa koe ai lere koe konwhenisi au ke hoko e walu ko hunga koe whierea mai kakai nau reo mane lahe u rea ia koe matua ki COP koe ke whalelei ai ngaue u departmeni i tongani ka koe osi koe compile po koe tānaki koe information koe ni e hoko koe framework ka koe hunga ku whiu koe at the end of the day a framework pe ke hoko e ka policy po ka mea ke nanga whai ai pe whamalohi e u department koe ni ke whakahoko ngau koe ni. Mako kwhiui pe e pare mea. Pe te motoe u whiemau e kakai ke te whakalelei e u department ni ke hoko koa policy, ka oua hoko koa framework. Ka ke unga ke kātoa mea ne le aki koe kakai he wikosi. Ka u mea mahau inga peu ne mosio te lelei ange a ngau e u department ni ke oua framework ke ka hoko koe policy. Ai pe ngai whakakau nei au mai pa ngai pena o laka re nai. Te mau whakamapo pe matole ngai kawenga koe ne taha tolu. Ngai area lai taha tolu. O mai ko whe mea nei o mai i sektoa takta. Hanga mau koe mo ui. Te nau mai ko haa nau pehe ko whare mahaki. O koe ke nau ho haa ke tōnga koe ni. O kuesia. O ngari tokanga kau toi tā ia ke nau o ngau e private practice. I he. Nau toa ki whare mahaki. O koe ke hatahai ai ai. Pakai ngatai koe ni ko atu koe ke mari matu pakai ngatai nai to tahne no hak o mai me be hanga no la koe mene fai
mau be ko hai pal pare mo mai ko hai uhinga ko hai me ke fai ka sai ko me ko ke fai wa ha polisi di ki ai ko lao ke di fe ma ha pa nga ki ai pa ko fai a fe taimin io pa ka nga tai wa pa nga ki ai ko me te mau mai fa kai ki ke au bit ko hang la ve ko ne nai fa fe bit o singa we mai pa ko mo ia na wa ka na do le taimin ni be hang la ko ka venga nga mo fa ko me ni nga we be taimin ni act now ko ke mau ko be ko me ai au tala no os ko ia fa mo le nga we i taimin ni be pa ko tu ko me te mau mai ko hi ma to sio to pa che ti hang ko en ko ngai fe hui la la hi ko ke panga ko la he panga fa ka mu fu la he cost mau singa mo to mo ge te ma fe mo to ma nga sili ni la we i ma tu nga fa ko te mo nga ko mo me use ben la he panga ko he pange ya fongo mau lava o mai pa ango ia vilo o se ke poni te market poni te na lava hau ha me sisi ma ang ka vilo ke ngai pisisi mo ngai sektor mo ngai me ngai ka tai pura nga ka wa uhila wa ma dong ke uhila na lava ma to refinance na no go ia ya interest mau ka ke ngai me ai pa du te mau mai go me te mau kamata mo pura nga ta mini fatuai pe almo ke ngai sektor angai go ngai kulupu association ka tak mamata pau ke mau ngai fata ko tu ko tahaya me ma to kanga estimate ka ko mai finga private sekta vai vai obit ka ha finga nga o te tau fai ke lava ke o ha ke ko tu ko me Allah ya ne asma he review ko ni ke vai vai obit private ka ngai pisi sa da ya vai vai albe ta mi ke to langa puranga ke tu ma o be private sa mo ming ai ko me ta mi no mau to ngai ko ke albe pa nga ke lahi ki ke lava finga ke o ha ke ta fa ko ni ai ko me ai ta ngawe ta dol pa ko ai ka ma ta fe tai min tang lawa ka nai mau ai fai mo aha ngai me ai ngai office ko hi ke ha lawa ka mau fenga tau fa mu i ko tu i fa mu go ya ko tu de tau fenga ak fa ta tu de sa to ngai malo pito e palemia ma fenga mali fa pito ai me ko ke me mai aki ai ola lele ko ia frata ha mo pe ko talanga fa fonua ko ia ne fra ko wi ko si pe ko lave pe na ni i hi ko ka huanga o me o manga o na lava me me mai fonua Pacific o ka wai ai CEO ko ngai pe kwiki a lo tupalo a ko ki fe i pe ko follow up atu pe ko talu ai pa mo nga fi hunga tonga hunga apai na na fra ko pe ki fai ke mo a holotu i ne lava mai ki tonga ni he taimi ko ia na ke lava ai kautaha malu iko eni o tokoni mai ki tonga ni mga tuunga me ale apau na ke kau ai hatu tu ni nga o ia ha tsunami fakatupu he pai mo nga fi ko ki follow up pe ko osifa fra hok ha nga o ke fraka mo pai mo nga fi tsunami pe akula fakatupu he pai mo nga fi I nga hi polisi me nga hale apau ko me pekriki ka malaw ke ma hanga hitokoni ko hi ko te foto ko ne ko ai PRF pe mo ki te hui peta ki he minister ko ai potunga nga ngoi lalahi ko hatunga wai ko langa misiu me lo tongani a ko pepe ki fa matala fala anga ko mau o ku hiki alanga tai nimi me paka fa onelua ki he konga kele ko ne ko talanga holo ko ne ko I he tafa ko al kaivi ko ne ko I pea ko ya pe malo ne fai kule ko CEO ko ni ai ko taha ko ni malu ko big grip big rigs ko na ko halo tu na fai ni percentage mi de ni na fai ke ka fa taha ko ni ka mi sa ba nga I apure lulu ka kwa me ko ni tamino na kamata si fo tamino na lava mai mi ko products pe ko class malu etafit pa ko tamino na review na fo nga time fo ki ko pe fo ki time ko na ka ta de ne ilo ko tsunami ha o pe mo fu ke ko to ki ma ke fo ke tau tsunami tau mo tau pe kula tau dolu ka ha mo fu ke ko hala ke la hala ke pui ya ke ko me de ka na fo ko to ho ka me pe ko na fa ko de na do me ke me ko ya ai ko ka ta ko ni update mi ke na na mo me be na ho ko Solomon ta falau nga Solomon na ke ka ye me ko ni na ta fe na ke ka ta fe ye ta mi na wanga mono e na foto tu me nga me de na mai ke malui o ka wa ai ko tu ta mi ni ku ka he ta mi ai me ko ya ai ko tu ko ta me na ai ko tu ta mi ni fai ai konga ko ka tu ko ta me ya ko ha ke I ko mana tu be I he konga kon I he conference I me ko ni lai pa anga ya monia
Sisi hata wivi ngau e koe ni ke lava o mai ngai paanga koe. Me ngai tuke ngai ko ngau e anga mahe ni. Ka koe ni mau fotutua whare paanga ke fotua unit 4O. Ka manda i he budget ka hoko. O kuia koe Central Project Development Unit. Koe unit 4 e ni te mau mai kau ngau e matata koe ni hu nau i tongane nau ngā he Commonwealth. Te mau maka tokon toko fit. Koe kulupu koe ni. Nau teu i project ki. Te koe palpare malahi fuki o tau tolu. Oke tau mātole iwi koe mam tau mo tau ke whao e ngahi pepa koe ia. U tau whawhalala pe IDB mo World Bank, mo SPC, mo ngai kau taha koe. Tai minu mau ai mea koe ni. Ika bai lava e sino, lava pe e tokau tonga. You need 4O koe ni. Koe konga e nia kene lava, teu e ngahi project mo ngai mea lalai. O atu ke ngai kau taha paanga koe. Tau te whito e ngai paanga koe na climate change. Koe koha mea tau lava o excess ke tai minu. Koe lava mai ngai mea o aluke. E taha ia e ngahi riu institutional. I he tuu koe ngahi potunga koe. I koe mea na e wak. Koe tuu koe mau respond. Ka koe ngai tai minu mea. Koe te tuu ke he tuan bare mea ki. Te wha koe ne ngai mea koe. E langa koe misiu me. Koe project fuki o tuku ia he potunga tak mamata. Koe ni tuku he tai minu koe me koe nuku whenkai purianga ke whahoko ke whai. O koe ngai project i lahi o kawai langa. Ka kutu ia ngai potunga koe kona whatongia na tule ke langa. Paku whenga e purianga ke whakatalatala mai ngawe langa ke mai ke potunga e ngai lalahi ke whai whakalele. Ka tungan kuia e misiu me ke e potunga tak mamatape ka whenga e kabineti ke whatu tun whakalele ke ai. E koe hau koe ngai project ki o whakatape langa e mo ngai ngawe ke he ia ki he mea whaka IT. Koe ngahi mea ki he capacity building ko yako e kau ngā ue. Ka mene whengai ke mahino ke whahenga u na whapaanga ngahi ngā ue, ngahi project ki. E kai ke lama whai whakalele langa e ka pa utuku ia i hawhitu u koe nau ngā ue na tue pa koe ke tau ke ia ki he mea koe. Koe langa u paanga lahi whuki u ngā ki. Pa koe tungan koe misi mea ku efu ke sio ke Anti-Corruption Commission na ia ke palpalema temi koe ne whai procurement haka taha ki ne whai. O tonga lele ngā oe koe ia. Ako hono ua koe mea i whikak me pāngoe na mai hangena ia pāngai na to oe mea i whai ki hanga ke. Ka koe ki maulawa sio ke te ke mai mawhai koe ke mau sio ki hakonga o ha project i ukawai langa ka maulawa o whai whalele e ngā oe ke. O hange ko hono whakatontono hangai whihalaki. Mo sio ka ngai mea koe ke tonu hono whai ka mai ke whai whalele. Ai koe management koe o ngahi contractly mo hono whai procurement o halanga. Whi mau ke whai whakalele. He koe ngai whaunga to tonu e ke whai kia. Koe ngai mea koe tau sio ai ko palo palema. Koe kai ke whai whakatatau ke procurement regulation. Koe ngai mea koe ke to tonu ke whai direct contract i au whai i ai. Koe umea na to tonu ke whai open tender. Ke piti mai ka ngā kautaha ke whai hono si whalele patok whai. Koe ngai mea pehek mau whengele ke whaka unu mai numi mai ngai langa ke AVE ke pot ngai koe. Ai po ngai lalahi ngai mea ko whiak mo climate change whakafoki e ke po ngai koe meiteki o ngai mea whiak e mo business e puianga whakafoki e ke Ministry of Public Enterprise ka lava lewa ke lele tonu mo apply whakalele ngai lau mo ngai tutu ni ke ka tonu he ka pange i kai e mau e paanga e onu whae ke ngau he koe ke whai a tonu mo whai o whatatau ki ngai mea ko tau uhingo ke mau mea Whaftai peke ki, pia kōkore peke uhu whanga he tara whakatap kakata whanua, ka e ata ke whakahoko atu ai pehui koe ni ek palemia. Na e mea whoki ai Secretary koe forum ke whotu ua ofisi tongani, o ngai whanua koe Pasifiki, pa kōtui koe taha ngai mea whakahistoria, iha e taimi o e wheitu una, ka koe whehui pe ko feitu ai ke foto ai office ko ni pe mo taimi pe ko e pe le bang no one ai pe fok na fai fenga pa anga ai ngai fonu ai Pasifiki pa na kai ke ma o taketi ko hana i hono uhinga ko tu ai na ko ke loto ngai fonu ko ya ke now contribute mai malo do just ko fa malo ke puranga ko osi na tali ni i fataha ko ni ngai kautaki i tako sina whai a kose ni, o nau tare ko tongani e tuwai office, pako whamalo ke he ikpare mea ko usi mea, i he mea ko hena, e lahe ngai kolo ngai whanua nau kore mai.
kana e toke mai ke komit panga ke komista panga ke mau sio ke fakai ki mo me ko ni ai ko tu tamini mau fakai ko pe ngai feitu o mau fai pe fakai ke ko ngai ni na foto me ngai be fa foi tu me ngai me pe ai ko mau ka te mau pau ke mau fe ngoi pe mo office ko ni fisi ke forum ko hiki mau sio ko fe ngai feitu ko ni mau fakai ngai me ko ya pe te mau ia ai ko me ko si ko mahi no ni kamata me ko ni ai kamata o fe mau hanga fonua balu ke nau tari ai kuif ko tari ten a peto ki lava o tu a sino fakalago ni ai ko tamu ai ko ose me ga ai fataha ko no tari foto tu mo anga no funga fakahoko no pure i mo funga ai ko ia ai ko tu ta minia finga ko me o fe manga fonua ai ke nau wai pe form ko nau famon ko tari ko ni nau ka ke ko wai ngai me ngai fonua pa ai fa konstituton pe he mo tonga ni ko konga ko ke tarite tu e konstitutone o kui ene afio e fatato ni ene afio e pate ave ki ai me ko ke to afio ki ai ia pa ko lava ia ki mo pa mo to ki al ko i september ko tu he tamini a foto tu ke ai ate manga ke we pe feitu e lava ko me ko ni ki pa anga os kamata fok ai ko tu he tamini a hong la ko si tanak na kamata mai ko en ko america ni ko si tamai mana si na to ai ko albe ko ni ang mahino ko fa amu ia e osi hata we tolbe fi mahni mangyang million ka kwano mahino peto siapani ha au aseria na osi kamata ha una dol ki hen ko me ma hinga ko ke mahino kutari kon kutari ko fa unga e mo fa re kutari mo tare ni afi ko tu ite ne fa la re kamata re mai ko ngai pa ngai ni kamata ki foto office mo ka nga we te hoka de mo pa ngo ni ke no nga ke ngai fonua ai ko pehe ku kamata le rei ni ko hi hena ma tolo me o me ko ka u ko lava a felo toi i fa unga to mo skoen ku to gitari en to do ta min confident ngai fo no ke nau fa la hi mai en auto ko ni ala pita ek palemia ma fa ngamali kata ki ko to ko le pe ke fa mahino mai ke fisino ko ya PRF pe ko e tam ko ke foto ai ko tonga ni pe ko hasino ma ke he pe ya organization pe si ofi mo fa lele e ha pot nga we pure ang sino ke pe ni sino ne pasifiki pe ka ta ha ni ai pasifiki ai ngai ka ta ha ngai fono pa ta ta pe ni me ko sino ngai ko ha na mo la nai ai big grip ko sino ma va he ni to ngai ko ai malu i ko ni ko ngai pa ta mak fa na tu la ai ko sino ma va he ko sino ko pe ko no pure e me ko ni ko ngai fono me mi pa ko wa na me mi pa na fa unga pure ko hamso ko silio ai ngai meti na le tau ta na pe na dolu he na nga na dolu kana te na tariu mai be ki ka taki ko ngai fonu ka tu tau ta na ko sino fa la tau ta ni ki fa ha ko pe fa to me yo malo ko te foki pe ke samiti na ya ai ngo isi la he wan e ha ke he pe no lo ta ha ko ko fufia ma wa pito ke ya rehab center ke ki he illicit drugs pe mo fufia ma ke te langa ngahi aptanga polisi ke lahi kono tau I ko ya illicit drugs o ku kauna ia e mo nga we kon hange pe ko lave kan nai act now o nga fe fele ba mo address fe ma fa va ve ko ya ti reputation maus tare madu ne te foke tare ke akamata paset ka ko ade mau kamat ko tau fu ne fiha no ai me ko na to kanga mai to ta ko ma block ai to I kamata ade mau fodu ma to le me ko ya ko tu ko mista polisi ka o ye kulupu ko ne to nga committee pure ki he tafa ki ko ni ki tau I o tai to kan la bukan ne me ke fela ve pe mo mai ap tanga polisi mo ngai me pe ke to ko ni mai I fa pa ko pe ko pa nga te mau wa he paset ka ko alu ngai polisi prisone pe mo podunga go ni tanak panga ka ko tu de toki alu panga ke ngai me ka tu ke toki o fewi si fufia ma pito ke fakalahi ngahi a polisi I va upa mo tonga tapuni ka pe fuki hapai ke toko ni ono tau I ka illicit drugs ko ia Mahana o silavet ki mua o wai toka nga mawahe ai national response steering committee ki hono toka nga e pota ai ko tu ko famore fa poto ko no toka nga e pota
he ka pau e lava e pōtai a control e hu mai e mea. E ka rea ke te fuloko lahi ai effects. Koe kos fo kiau hu mai a he pōta. Ai koe whakaukau ia koe nau ke o mai ka pau lahi tau sirini. Langa ka atoa u aptanga polisi ia. Ka koe right now koe strategically mea ku lahi ai tokanga kia ai steering committee pa pehepepa mo e wa ago ni ke trucks ke tokanga kinange hono mui e pota ke frasisi e hu mai e ko nesisi be hu mai oksisi e hono trafficking hono tufa takai hole kakai ka koe ngai fotutu ia koe ki mo afekau aki pe mo e polisi tamadia fere matua ko homa ko fema pe in itself ke ia polis mo ha tamadia I homa be mo rei matua to tanaki mai be ai whaka uhinga ke trucks ka mahalo be wahani ki impact si be ke trucks ka koe fema ia koe ke ia ha o me be o mahu inga ke ia ka koe whakamamafa ia koe whai ia koe taimini ke whakapapau malai wakapuna waf ka mo e ngahi elemeni tiko ia malo Pe pale mea ke te whamahino mange ko hai ngā ue ko lotanga whakahoko I he whalemahaki ki he isiu ko ni o hake ko I samiti. Ai kauto ke tā. Ko hai ngā ue ko kuna o sipa. E hao e misai mo ne pepa kia. Ai ko hanga ko pako ho lawe whilawe mo pia mo toka ngai kina ko ku mea fuke ua. Ula ka toka ngai kina. Ai ngā ue ko o whai I he whalemahaki mai kakai whonua. E nei hake ia I he tau konferenisi. O kuhangea koe ke tokanga mai, o kulahi ngomu a tokanga ia, ka tō tā koe nau kliniki. I he tokanga koe ke whaifatongia I he kakai, I he whare mahaki. Mai e la mea ke pa, koe mea whai tai whalawe I koe, ka pa waha taha wahane tāla I ngā koe whai, tau te whai waha taha o mālolo, na toki rea ke o mālolo. Ke whahano wakai, te koe nuku o si whai ngā oe ke penungai mo te nawa. Te nau lava fotu, wai liriu pe nau, wai lalo tonga te nau liriu. Koe ke lava o whai ai mea ko ia. Ai ia koe tahe ngai mea ko kamata e whai si o ia ki ai. Malapito e ki pale mia ko tui koe whehu ia koe ni he kawenga make he ia pa me he ngai kawenga koe nas whahan tala noa I. Koe kole nia pa me hoha pa me ni I he kaunga we whakapule anga whekau aki pa mo e nau wahe, taimi wahe koe ni koe I he panke MPF. Koe kole mai pēnā lava ke whaihatokoni, pe lava ke whahatokoni ki ono wahe o e kaunga o whapule anga ki hangai aho ke whakahoko ai koe nau wahe. Koe matunga pe me he fukiu koe ni koe he whai aho pētaha ku katoa atu e ku kaunga o whapule anga ki he panke. Pea me whehui pētaha ki he tokoni pale miana e ai ho o mea ki moa I he press conference ki moa whikau aki pea mo e savea ku whakahoko ki he ngahi whaitu ko ngahi anga vai koe tonga ni pe koe hae ola ku ia I savea koe nina lawa ke tuku mei pe. Malo. Ki he MPF panke MPF ma mo lawe pe. Pe panke koe MPF ku koe kia nau ATM nau tolu. Mi ko nau tolu menuolo pe nau tolu. Nau ngai nau tolu ia. Nau singana toke fotu mo mea koe ia. Ko hike tu ato whai tu laine. Nau alu rewa ke mea koe ia. Aia koe mea whai taimini. Nau whaamu rewa ke nau alu ke ko hike tu whai alu laine lo loa. Pea koe tu taimi. Kai ke whak koe tau taina whuke kakai o kaunga whapurenga. Whai tu ke nau o whahua nau panga. Nau whaamu ke nau o tola ke pange whakalaka. E ko ala tau ke loko hatu laine ia iai. Ako whai kai mea ko ai. E kaunga whapurenga ia ki he kai ke o ki he moe. Kau mainu ku hano winga. Ka kono ku kamata ngau e a MPF ia ke nau ai moha mea whaka elektronika pe ke whai o ke ai. Pa nenga whaka amu ke o ke tau pangi, kau nau o nau ki he. Ai ia ka koutui koe mea, koe ki palparema whaka taimi ia. Ka koutui e lava ke nau tokolahi ange ngai mea koe. Ia. Ko isu kone whekak mo vai, ka puranga niku mahau ngai au pito he mo ui koe kakai ke hao mumano. Ko ta whakon ke vai koe na mau ai fuki tapuhi na whamatala pepe mau ahi ki ai he koe ringi anga veve pa kaua e veve kona.
Makani tuku tai mini ku na whikau fuke nau o mai hatari ki he ripoti na o mai he atita seniare. Kono whakamaopopo e nau ngawape nau whaipau ke tutu ni mo lao. Pana ilo iau koe ngai tono no wai pe na whikau ke nau whai ngā wike. Koe taha e umego ku o ku mahino mai o ku iai e mamai he ngai mohenga o awe ke liquid waste. Pa ku ngari na totolo pe alu ki lalo ke ngai manga vai. Koe sivi vai na whimau e whai whakakuata pa koe lao pe iai he pot ngai koe ni pot ngai savea me kolo whaka natula. Ke na whai whakakuata sivi koe oi vai. Pana ha mai e me report koe ia talu me wanoa woa ke wanoa tolu te ke wha sivi e ngahi vai takai koe utu ai. Vai ni, ko folaha, ko longo teme. Koe mena whikau he kabineti koe ni wiko si koe wiki atu. Ki he minister mo uipa mo minister koe ni oe whanua. Ke maha report e sivi vai wha mui taha tau siuke. Nā tāte mea e ua whatu tā maki ka mōtolo. Uluaki koe ikolai, koe siem. La vai a treat. Ka koe mea koe nu whaike toka ngalahi e mea koe nui koe arsenic. Koe uka mea koe metai. Huhua. O koe ke la vai a treat. Ke pehe ke wham. Ta koe mea ne toka ngabineti ke whekau e minister mo ui. Alu ke ngai whitu ko whae ngahi vai koe nu talamai ke tau winu koe mea. Pe o ku sivi whakalele ke tau mau vai mea i pe kai. Ai koe mea koe nas whekau ke na wo o whae. Ke mai ko hono tolu e ni na talanoa koe ki ai. O si whokotu e kau ngāo ke kau compliance officer ai ātaka i ke nau alu. Ange mo nau teunga kakato. Mo mea whaita, mo mea ngāo ko toa pe, pa to mo nau wākau pe na hofi nau tolu hakuri pe wata. Mo alo au ke whitu ko to mo ngari o hanga he kakai pe ngai business pe ko hataha o whakakonahi kakai e ātakai. O kawai vai. O nau alu takai te nau alu he ringa ngawewe ko toa pe, ko ngahi pausa ko toa pe, ko ngahi whitu ko toa pe, tahi ha kemikare o sio kia. Mo mea nau whai ki he a takai hange ko tā e tongo, mo tā ki ngahi whitu ko. O koe taho tato ilo po hae umea ko hoko he kua hiri ko ki tau lava o whakawhekau aki, ai mate ke iki mo ngahi mahaki, ta mai whare mahaki o ke lava treat, pa mo mea hoko ko tau a takai. Pa o whekau e he kabineti, Misa moi misa fonua mai si vai kabineti ke mausio po hae ola pe ko fitua fitu ku ia ngai mea koe. Pa kono wa ngahi anga vai ke sivi pe ko vai fe pe ko maa pe ko fe vai ko mono quality an go tau whakatau me whare kola ke tau mauinu me. Malo apito e pale mia hange ko me ani nai whekau aki pa mo ngahi sektoa ke nei toko nia ai tupu wha ekonomika ke aruha ke me pese te taha po nima ke to ki lahi ange a pena ke me e whelave pa mo sektoa tautai. Ko wheilo pe uia ko mui et pe ai whehu ina os avato he whataha ki mo pe nei os mai hali poti me wawa whelave pa mono tautai itai whakalao e mo ko honu. Ko whikawa pe nei whake savea e potunga we ne whahoko he tau ko si whelave i pa mo i tuunga ko koe ma ko honu pe ne pehe e whakaho mai ki kabineti pe mea i lewa e toksiwa kabineti ke tali pe kai tali ke whaatai tau tau i ma ko honu pe ko hatu unga savea ko ni pe ko sma o pe ko hae o la koe tuku ea koe so mai a ripotia koe ko wawao na so mai a ripotia a potunga tau tai una whailua te nao tolu kau mea koe ai ko kau tonga na oia o mai maua tio na fai ko no fango tai pa wa na e to ma pe pai ka na foto mai na tolo tu tai mini na sabe ko e lahi ko mo ko hunu ke no pe na tolo ke si a stoka ko hifu ke tahai ai me ko ke tu ke na to la pe to ki maua pe to ko to la la e ka ko tu na me na tolo he na bakai ko na tolo i tai mini ki he mea koe ni aia koe taha aia i he mea koe na o mai e ta wha koe ia kau mako whelawa te peko mana tu i hake mea koe ni na e launga mai e ni pe he koe awhalai te ka hafo ki e tai mini ko kamata e o koe ka hipotu ngā sipoti o whakampe ke whakahoko he no koe ngā ue toki o se hawheni ma o pau e alo ati koe ni wahane ue sia e tuko sipoti o mawhai ngā ue o ai peko mana tu i ho e nai e tō tahana ne o hake mea koe ni o peko e ospika tolu ia ko kamata ke whamaa po openga. Koe ke mawe po mou mea e mou lawe e mea. Ka ko stala mai. Ko hika patu matua matua tōna ki. O ki uta mo e tafi. E ngahi mea ko hika kehi kato ko ake pe ko hiko o sinai ni hina nau whetu taki mai. Ka ko taha pe ngā ue ki mua.
tu fai mea koe. Papa o sange ku palu pare ka ke to fa tek tahau ki fa tona ki fa nga we au fa lai te o fa ke os. Malo. Na ko lala ma no va no ma na ne launga ke me. Kaya ito mumit ba i-fehu ko na wag may tabag fehu ko yung mawad ba ko hanin nga wag ko ya o filabi ba mga chokon ko na kamati kay hangot ko may filabi mo chokon may asleria o kukaw fataha itong magana budget itusit ko na tok osi lidiw ke pangatong na lidiw po ko ya ke ready ka tel ta fa po ni valua miliona ko to foi to kon be asleria kitongan yo be ko budget budget support. O kaya ba may pangan ko na kanga ulang main na ay? Ko pangan ko na tokonin ko budgeti. Ay aku na tokoni. Ay ko tokoni no na mai ke budgeti po tupe pura ngai ke fai en vai sin ko fatatau pe moe me ako o priorities ko pura nga. O we ping hai me na fe mau ke u ai algo na si thang ko na mau si fai lawe ke me ke ala bang folau ke muri. Kaya al hapanga ko kejon ke fai mau metokoni ko overtime me ngai me ko ikai ka ko panga ko ini ke he ko pe me na panga dole project ki wa na fa panga dole ngai ngau la na ka wa na ai ko ni fa toka ai line fetuta cable me ko ni ke set ki me algo na ita ke he pe ya ko ngai fo me fo ko panga ko ya o fai ben na fa ngai dom pura ngai ngai me ngai ngau la ki langa pa mai be fisini hanga ton ke ke hat ke ha me e purane ma faita ke ne tok ke ne au ka feitu ke ne ke he ko me panga ko ton pacheti e pura ngai ke ne bakai e ngai me pe au ke au na ke na minister ngai business ko ki fe hui pete ki lava ma ki frai ki he ke va puna ko ni ai lultai ono ko e waka ko e hae mai ba ko e ha no lo no hae mai be ko halahi hono fangi frai kiki ki ta fa ko ya pa kata ki be minister o de ke itengi ama to le mo fra ho asi ko i tau i ko ni trucks e fe i ko ya ko e wa ripoti me ama hu inga i he fe ma o ke ripoti mai ke kakai ki he ta fa ke trucks pe mo ki fra asi pe ko hae palo pare mana e hoko o kai ke fu active ai a ripoti ko ni ko i he no a fono ko ni fa fonu na fai ko ke trucks na fai wa no wa taha na o sia go ya pe hangi ya go ku fiu ma to ri ha no fi nga tu ki he ke potunga we pe ko ha ka e o la pe ku ha ka ripoti bo me au fai na kai bige o mi hatari ya ko ha por pare man na kai o ku me na hoko ki tau ripoti ko ni pe me malo mo me mai ke ha o we mai ke si fa mo ui mai me ko ai ta fa ki ko ki report ko ni ko ho ha mo putu pe mo to nga ka kai na ta tau ka to be ho mo putu ko ya o no mo ni pa ki tau ilo tau to po ha intentions mo fa kau kau ka ko tai mo na mau la ki ui ai ko miti ko ni na mai no mai ko foi tau ko to be foi fa ta beta ta ko to be foi fa ta Paka ko no vahe ko sirini ko ya na vahe ia ki langa a polisi api i tamate afi o vetek pe ko essensia pe ko foi la mari tau mo ko na ui ai ko ai steering committee ko ni na kai ke ko yang fokau was not well considered ka ko ngawe ko ki ai o muy ia ko va fale area bu ka u pe to finga ai ki fa hu to ai ko me ko to lo again pe to fa mo fa ta he ko mi ko ni ka pa de Muhammad to fa to nga ko fa ka le ia o si he ni pe ia ta to ko me fa e fe la o nga ki o ku leki au pito hono monitor ai ke implement o fa ta ke ngahi palani ai ku kau e me to kanga ki ai puranga a honi ki hono whakapapau i o wai ngahi measurable indicator
pe mo monitoring mechanisms ke ne lava mui mui e ngai langa ngau mo ngai me pe ko o pe ko vagapuna ko ia na ku valave fo ki mo ko taha ai decision na Mohammed vahe ke mau rock address ke restore service ko me ko ke commercial fo tu ke tupu fo i konga ko kai ke tau mu ai ko ni taimini ke restore service ko high minimum cost te maulava o ngawe aki ke ai ko vaka ko ni ku haya mai he mahina tolu ni ka hoko o wait list o haupe ai vaka mo ni ka kru he certain price ko no lau mari o nai ko ia ke ne fai mo ne unlock mai ngai fu pek loka ko ni fe folau aki o anga ha fai nga confident ke kakai ke na lava o palani mo fotu tu ke na fe folau aki va mo tongani ene hu mai ko vaka ko ia lava reva atai ki tuino ota ko no ku ke lelelele ke ne service mai ha pai mo eua he time ping ai wai amanaki ko wai 12 operate moia he ukahau tene to fe mau ki niwa mo me ai ko minimum moia ko faka kau ko is to the way forward o te ke mau mai fa matala ati taia o wataha wo tolu fa ke makatu ngai me ko fai tutu ko ha lahe luo ta o si ai makatu ngai decision ko ke fai ai ko me ko ya ke Italia ki moi ko pehe ko ke trucks ko ha mauna o si i fra mahino ai mahino mai o ku ko u pas ko he taimini ko marijuana pe me mau si apito ke to mau e hard trucks ya i hen he ahon kau foki he me neongo ka to e me ko ni he ne hanga fra tupunga hu ka ai taim ko na o mai ai ke to mai ki waka ko hao ko metiveki he asa pat kana ga ya ha emergency case ya au ni hanga leva o ne mai hu he makatu mai me ko ni ke lava fai me ko ya ko silin lai ke hao waka o ku ko ai ko ke hao waka ko ga ha emergency fale maki to fe hu ia le vai pe ko ha ko pepe si ko ha ko tau mo ai intention totonu ko me fai hu na ko mahal na ko konga pe ya ko fai be nga o ki ai ko hange ko fa matala me high commissioner mo te beauty o la he information ko ke fe ma ko tuang pa una verifia no mai ga ko na ko mai pe ga ko fa matala ya ki feu ko ni ke tokoni pare mia ne ke me amai ke tafaka ko pasi ko ke tokoni ko ke traffic ko tu ya we e tokon pale mia mo e pale mia e tokoni ni ke fasisi traffic pa ai mahino leva e ngawe ki foi try la ya pa ko haleva me ai hoko tamu ngawe e hoko leva ai purianga e ai na ka ta pasi pe pe fasio ke kautaha ko na olo he ko sio pe ke te mo compete motore mo kau fauri pasi ko i tongani pe waha me ke tokon kana tol ke na te ke fraivi ke na tol ke na hokate foi service ko ni pe mo wa be gai e tokon pandemia ne ke lave mai ke environment ni po ke tafaki ko ni hanga ko compliance mago ta fa ki mo ne fai ki fehu e to ta ko ni ke purianga he taimi ko ia a tapuhia ma ko seo ko i tapuhia wa o fa ko ma ko ta fa ko ki mo fehui ne o si me fonu seo fika wa ia porque ki report me pe por hatu unga o ki ai ko tapuhia pa ka pai fonu ka to fa o wa te palani hoko ke ave ke tau veve po wa palani ke plastiki po wa plan ke single use plastic ke hange u fonu ke ta ofi mo ke tokoni ke veve ko i tapuhia malo ko policy fo ke he partner ko purianga ia mo private sector go si ai be esa policy
ka go hi ko kai go hanga fenga mali le go ke fai ko no nga ba me ga ne pa area business apu nga la va ya fa ka go ta area kan ke public transport ko area fo ke furi aki o ko man be fo ke le ha service pa pe ya element competition e fa ki fe au pa mai no pe upas ta hai na ma ta no ke ngai motolo ke ai ko no ma ST e pulanga ko pas ai upas ko ne to kon me ke si ai na ko report ko no mai ka mato office pa le mien la ngai pasi ka tu ko to ai ko to pe pasi u ka ko me no ma fe ke fai ko pe ko ave ka ta ke na fa lele a pasi pa to pe mai me na to rental fee pe ko o atu ki he ko silio ko ang wa henga kon par pa le mai to lahi a ke na hanga na wa fakalele pe a to ki mai pe rental fee pe ko o atu he puleanga ai faka uri go hi ke ne malu e pasi ko ST a puleanga hanga leva he ngo wa henga ko o tala mai pe ko ai ke lele he halafe o uta mai ki ako pe mo ka nga o matu ko par pa le ma ko matua mai pongpongi me matua he fiafi pe o mai le vai pe na hana to fai utu patana ke seniti ko to tongi e ka heka o fai ke maintenance ai ko fai motore na mau no fane nai ai ko me le vai ne trial hango fe wi pe o sko pe hokot ke e lava pe nga ke ngai motolo ke na tano ke ko ST a pulanga ko ato ka private sector company ke ne e tenta pe ke piti mai ke ga ko hai sai ta ha pa to oya ka pa pe ke safeguard ST pulanga ke fa fok me ka pa abuse he ka ta ha ko ya hangi pe ko ngai wa fu mo e lava pe a ka private sector company ke ne fa ka lele ka ta pe ko abuse pa fa fok mai so we are trialing with motolo ko ni ka to kisio ke me na ke ai ela na ko private sector company good enough at ka hanga pasia pulanga ke fa lele pe ko rental fee ko ta mai e pasi ke fa fok mai ke pulanga ai ko kamata ke trial line transport sector petenela va remove via call fee me hala pulanga pongpongi mo fia fi ko ta fa ko ni ki atakai ho fe hui ko ni ki tapuhia ai ko fu me pe ka ko regulator environment ki alu ki ai ko mama pe ko me ai ko me na atu mahino mai ko tau to nga fa veve mo to nga tana ki veve ava to pe ki o va ve ne fon ai ko ne tu ko fo se fo ke tolu o sfono tol bo to ta ke hoko mai ke pa pe ATP te na to ta na ke mo foi seleta ke faka tolonga pe a tapuia ko fiu ilahi ko na wangi ke Waste Authority mo mai ange mo ha founga po ai ke tau to hiki me he ke tapuia ife pe te ha founga ta ke tau hanga o nga ke veve ke founga ke pano ape fa ta ko ni a Singapore na liliu e veve ko ivi ke nga ki ko pa kuna no fo le vai he me au ko ni o se ka ke na tala no ke ATP ke mono ke ha ta assess engineer assess ya la lo ke tapuia ngai moanga mana ke fa papa yo ku ai fa le liquid waste ko hono wale ke submit mai a na palani ko ke ta o tolu no ka ho ko ke na tana ke levy ko PCTU he koloa fa si plastic na ko hinga ki ai ka pa ke fa veve totongi ho fa veve ko taimini fo mantu ta totongi ta to veve ko ke ta hanga mo ngai api ko ke ha veve ka ki pe pa na tani ai ko tu ko taimini ko me ta la ko ki tapuhia ke na fai mai ange ha palani ko ha me fai ki veve ta tani ma e tolno ka ko mai ko ke tu e ha tapuhia i ha feitu ke avige ta veve ta ulili ule ma teknologia ke ka ha ke ta fa veve pe mo fa poto mo tau whakakau o koe whetū ke awe ke toinga o ewe. Ue kau taha whāu mai na proposal ki recycling. Ai o mai e ki he kabineti he ukahau. Pa sio kabineti ko ha incentive ke whaimu nau set up. Tu e umealele o te awe ki tapuhi a whao e container ave. Ngo ngahi wewe kona koni elektronika o e ke whewe i pe whakau heni. Ue kau taha taha te naho na toru na tamai te naho na to haka uka mea. Wa ka ta na na to fa au ha ve kona ko fa le maha ki fa au pe na to na ve na incinerator pe na to ai ne tu ko ta mi ai ko le pa nga fitu wo ke ka officer nga ho ko ha kona na fa pe na tu pe pa fa ave mo ki ta pe fe nga ke na ta la mai pe ko ha me wa ke na fa ke ve ko na ho nga ta na ke mo bua tu pe ye fe hui ko ya ko ye veve pena ke me aki fo ke togon pale mia ai tana ki PCTU ko ke levi ko ki fe ilope ko hai fonga ko lave pe ko nga unen ko ki he levi ko ke veve
e ke te whakahoko i he totongi anga maheni, ke hu mai i he uhila. Koe ki whea i lope, po koe pese te ua ko e ni, ka pau ko au te o whatupu vewe, pe te o kumi hanga hi koloa vewe, e hiri whake pese te ua ko ia kia te kita ki he koloa, kumi whare koloa, pe koe import mai koe e ngahi koloa i he wafu, pe koe whika wā, pe koe ki follow up atu pe ai taha e ka venga na ke oha ke he press conference he last, i he wiki kua o si, koe o whai toka, o whai ngā ue me tanga no me Crown Law, ke whama opo koe ha ai mo ua e puli anga, ke lava koe he puli anga totongi, ke haipe tuunga ui ai koe pe malo. Ki he tawhaka ne levi, na nao semana toi lafa ka nganga ki ai. Au nao pese te ua he general goods ko ku mai tahi. Aka pako mai ko ha o puha, pe au me o family, mai ai ngahi mea ia ko e osi ko ia pe a whakawewe. Te ke totongi ko pese te ua, ka pako mai e business e na mea ku iai, mea ko ui ko wewe. Hanga o whehui. E hiri atu e ka te koe pe moia. Pako mea au ke whakakau koe pe te ke whakatau e mea koe, ia kono discourage koe, incentive ke discourage e, o mai mea e hoko e koe wewe osi ono. E koe swai ngai whanua niku, ka pau te kalat ke whare koloa mo kato pea au, kato tangai pe koe kato, pe eu lalanga ke mea biodegradable. Ka pau te ke talat ke maha mea, te ke whakatau e koe a plastiki koe te ngai koe alume, whakasisi le vai ngai koe plastiki. Ka koe whihui koe ki he levi, ai pese te ua he koloa pa, o mai koe la whakanganga, ai e nā toke ke alu ke po ke Waste Authority o totongi e pa ke toki hau ki tahi. Ai koe point of entry e whai ai, i tahi. Nami koe siwea kastomu, ta tau pe ho hanga ko totongi koe kolontini, te ke totongi e pe pa moe vewe. E lau pe ko totongi he vewe ka tāna kātoa pe i tahi he kastomu. Ai ko totongi tute, totongi siti, totongi kolontini, totongi moe levi vewe. Pai hanga rewa he revenue ia purianga o mai ia tala mai ki whare paanga mo ia maka e koe levi ia ki he vewe. Pai kone tāna koe ia e ngawe aki pe ia ki he tau vewe. Ke whai koe ngawe ki tapuhia mo mai ngai misin lalahi ke ne compacte vewe ke sisi ang e volume. Ke ngahi mea koe o whigakpa moe vewe. Ai koe tau mea koe ia koe toka ngalahi a koe ki tau konahi ai ka koe ki tau ngata to iloi. Ko mea whae toka. Ko mea koe ki moa puranga tupia ki he pari mea ki ne wat. Ai ngai moa ka koe ngahi mea ia ia mātou le whamapo mai na stutun pe pari mea ki mai. Ke totonga e puranga ko ngai moa. Pe whatapu ka e whakauka te whehu i whakaosi. Ko le pe ek palemia i he ku whanongo koe ke summit pa mo e whakataha koe ni whawhonoa ai whetu una. Me ilahi anga i pot ngā e pura ngā nau toi ko le pe ke whakalahi ai nau ki seniti. Tatau pe mo private sector. Ngari ko hamene e toi hiki ake ai e pacheti ai whonoa he tauni. Koe hahao mea ke ai. Koe, mahalo betu i, koe taimine utonga o si whahu mai upachete ngai potu ngā ue, i he taha whako maasi. Tako tu e tāna kia tu, manu koe pacheti, pa ku hau whatamu e nau palani ngā ue. Aia koe nau palani ngā ue, ta tolu mo ta koe ni kahoko. Pa koe palani koe hao, koe ngahi mea koe ni koe ne o hake he tau i he conference koe nuku osi. Koe ngahi mea e te pau koe nau te whahau mai mui, mo nau sektoa kohi, ke ngai whatahe pura ngā mga sektoa koe, kohi, koe ngahi mea koe whatongia pura ngā ke whai, te nau whahau mai. Ka te mau wakai, e whakate whito pe koe ha a merit, koe ha whakatonu hia e whai mea koe, kohi, o mahino pe ke alu, koe tahe mea mau wakai ki ai, ka pau aha mea aia ke lava pe ane aunga, hange koe ni, hange koe ai koe ni, au e tau, e tau preaching o tau tolu, hala whakawakawa. Nai hafu e bai mai whangi mea ke project i ki mawe. Tōku katoa ki mui, alu e meanga koe ni ki he hala whakawakawa. Koe hiko ne lawa pe koe ia ozia, tau hiki lalahe mai ki e. Eko tahe mea o mai me ngai putunga oe. Wheha mea, he ngahi mea koe ni, koe ne tau koe fwoi mea koe ni. Koe hae mea, whakalere e mea koe ni, ue ne toko ni la. He whilalawe o bito e umea ai. Eko mea ke maunu mai koe mea ni. Aia ka koe whakate whito pe mo lahi koe pango tau mau, me ngai mea keke, ka e haugi ai. Ko hae mea ko mau pe whika ulak whika tolu, pia koe mea e whai aki. Koe ke mau te whamu e toi huke hike tuku hau. Whaang pen ke lahi pa ngā ihe ha, lahi koe whakalakalaka e tupulak whaka ekonomika. E ka pai lawa ngalongo mo ui mai tau tai,
Pango ui mai mga sektor kon ha tak mama. Te lava I pangalah ko ku ha vilo mai fonua. Tanak tu hawa toko na te ngai me ko ya. Ai ko me ko fa su ya ko ki. Veel beter, wie was? Ek minister piukala kataki. Ko ki fehu I pe ko fifili ko haka uhinga pe ko palo maktua ya ke mau ko na ngahi lipoti atita ko ka taha lulutai. Pe ko haleva ma nga we pule anga ki ai. Pe ko wa pe katak pale mi lava na fraha mai ko hai ko ai contracta ki helanga ko ne fale ale fo. Contracta ki helanga fale ale fo. Ko ia. Ko fifiri ko nang tau fifiri ka to be. He ko me ko tu ni he la pa ko nga o be me ko ata mai le rei ke o se te nga o he tau ba mai de report ke te account ke me ka. O mau ke fe hui be ko ha huinga. Ne ke a ti ta ye o me ko ni. Ka na mo ko tu o we wila po ha intention of we kana ke fan mo fatonga I be na tal no fenga me fa ya ke o mai ha report ke me ko ni kana ke pe ka ko ai me ni na ha ko fe vai pe ya ko ngai na wongo na asi mai me si o malolo ka pau pe na o atu pe u fa matala ki fare area mahal na me fa nga o te ke lo loto e la vea ai ko fenga me pe ai mau ngai ko pa te mo fatonga e lau mari ai paremia mo tokon paremia mo pulanga ko ni na mau ngai ke o mai isi o tala no he funga te pire he mama ko nga ke tau fe tokoni aki ai la ngai fakau le na asma me samiti na ke kau ia he fenga fakau e fa unga pulanga kau hoko hono o mai isi o tala no ai e tokoni be ka ki tau tol fa lufu fa malo Ako fehui kon ki he falele na tok tari pe cabinet kon ne nai ai partnership arrangement ai pulanga tonga mo pulanga nusila na fa panga fo ke langa falele. Ngi tu ko tai mini lo tonga fra hoko e he we pe committee ai project management unit o na lo tonga fra hoko ai we pe no lo na fa evaluation ko upiti. Ai we pe ko pit evaluation so fa ke tenda ai ki mo. Itu kan ni ke fatafa mui na maui ai ko una palani ke kamatai a kosita uni langa. Ai to pe ngai me ai ke ko ta hai ni ko no fa partnership arrangement ko ni. Pa framonia ya apura tonga ai pa le mia pa mo e. Mo pura no sila ke. Ai to pe ai ngai me fra ke pa mo me fra atakai. Mo me ta ke kere. Pa mo me pe ke permite langa me po ngai mo. Ka ni tu ko ya ku ka ke tu te hafu me ma ke he ke fa ya hatuai. O na palani le ka pai kamata a ko se tauni o si pe ke konki mo ko I wano wa fitu ai langa ko pa fai ki e fitu pe ko ma mo si lo pe fitu na palani ki fai ki le mia ko beheni ko langa ko ni ko fund e Australia mo nusila o ko pe ai ko ngai a Australia na ton ka ko lai ta pa nga fu ko pa ngai a nusila na fai ko ai nga po so mai pe ma pe e monu ia ka fale are he ka hau ana wo ke fale le fo o nga we ko fale ko malo tonga ta mini ko tam ko uhala tutul ka ku me e si pinga pe ko ya ke fakahatu a unique culture ko tonga ni he fonga ko hono mape I motu mo ya ha fa hinga fitu wa ke ka fa funga ke na nga me ko tu ko ta mini ko ka mini sa nga we me office ka fa funga ta ko mi ha fitu ke nga we me ko fa funga Kata fitu fenga tai le ta ka fa fonga me ta hi ko na office na tu I ta han ko tu I eu. Pa ku ta ka lo pa office ta me lele ka ko office mo ma api ha foi loki ai. Ka ko ka pa te minister po pe ai fitu fo ke te po nga ke te operate me. Ka fa fonga wa na loki ai ke na. Po mai ka ai me mu le fa ta ha ku. O ku nga ri ko fa le ale a tonga. Ko foi taimini ko fa le a tonga pe I fa matala. Ko whare a tonga mo nene u toki hau koene. I ai ko tau whakau pe lere langa on time, pa oski wano a fitu kai hufi. Pe hoko toi kau. Whaingo te mawhiri ko he te mi hoko te nau hoko atu I whare a fo. Malo I pare mea no whaatama I ate ki wha osko ni. Kau ki mahuinga o pito whikau aki apa mo e teu kon goe si poti kon goe a ngahi kourisi.
mahalo ko even i sport la hitaha ni he fonua he ta ko toa ka ku ki hange o ku ki tu ta pau no fe uia he ka kai fonua pe lava ko ako nga ko tu unga ko ya ko ya a te faiva ono fa mo ni be ko si sport ko ne fa na lau tohi na avia fai ki atere ko ha tu unga to tonu ko ya ku ya e lava ku mo smate te wa te faiva ke fa ko ya si sport si frau ngo mai ka kai fonua na var ko to ave pe mo sport la hi a fai ki atere ka ke hene minista a ko malo ka pa be wa lave i lo i e feitun malo te ke ha tu ko tamini te ke ma ha ai pa me mi sa ko ak mau tu ko le pe ai are ko ya ka ko tu nga ya ho ni ta mana tu tamina ta le e si poti o tu ko la na le he to lo ka ko tu ko nga me ai na ho ko ko ri pa ko tu e fai be te ke ha fa ha mai ki ai ko fo nga me ai he nga mala sport fo o gona do ai ka ku ko ke ha me wa nge le be ma nga me ko ai ko ya mo fa fet mo me ta o pasi ta fa na sporti mo ta i he na malo na ko hi ko ka ha malo malo pamalo la le ta programa ko ya ni pa pamalo ke ek palemia pepe ton palemia minister policy pa pe te mo tolu ko fa ngong e tu wa te ngai fa matala ko ni ina sa to ka kai fo no ka ta fas ko klese ki ko sis Christ o fa ta tamai me al me la male manon no foi te mo tolu ndo be po na hili ke fa po tanga amen ko e ka to ya fa da ko ya e premium ko mi sa pe ma ka fa ngo ka wat be fa le fo branga ko St George inu wala fa dong ne able le to nga ka venga ko fa ga ai fi hui be mo ga ta ni to mai ka fa ngo ki fa na ko pe mo ga mo e premium mo ka mi sa ka wa va tinga me broadcasting me hen o pita da fu to borea ano iri ko sa Slovaka mo ya